Legal Advisor jangka Environmental Coordination Committee ilaka Sutengah ubak reading war haba ajing keran hagajinyalang ulong bakum ka kubor sa umitri rangba ukonrat kesangma bat sa ubak snyo bahlang dhar uladawa baka sarkar kadiban khang damno ikikok kibadon hapo ka ilaka hapo ka chitayo bat ulapan ramru ikajinglong khaput ka JHDC ka bomshim kya ka jigikli halor ka kam bat ka wei ka balapan mitar EU bat yakidikot ka ECC kadai namar baka hukum balpan mi UDC hakakasan tarik unaitung kam semla trikam EA bat ketika hukum kalau man khang khardap no ya barok kikok kiba syutrai beany bat kikok kibom pat biang pura ya kikot kisla ulai thuru bakidan hadu san pesan teli kikok kiba yo EKNOC kawai pat kadai kebalakli da menteri rangba kajela ukurat kesang ma ubalong kum ucaman kidan ru hadu sau prateli kikok kibalayo eka single window nakatanat Meghalaya State Pollution Control Board nyuteli kilayo eka CTO bat kidan ruteli kibalayo eka CTE ulapan pauru kajing lango bahak kajing LNT ka ECC kilalap bakidang don kibayo eki CTE CTO hapo kini ki arbnai balalek bat ulai thuru bakawai kadai ba menteri sarkar bapek eka tanat PHE udon kawai ka karkhana kok hapo ka ilaka Sutengah Pila pensai, lapan kit daka six schedule, kita ni kebuat ke jengpi. Boleh pihak abia ke gomen ke depan poi sepi. Ki ong bala daka gomen ke ikut ni mulak balai. Ke ke pasang si sakawai. Nga ang hawai kijing bakla ke don nak snong kitau, kijing bakla ke don naki doloi. Handreng nga ong lada pi ong ba udoloi wai anusi hila ban ai ke kok ngong. Paling abang kam Malaysia single window, paling ai bos don udoloi. Himla ban keno ingi. Kitrai kok berok kok hubor banga ong ban pi. Na pi waju kup sne langbrot ngong pi. La sal sigi pinwan pinkan pas ngi election ke ngong pi. Waju peni ya kene. Lada pi pidon nya kijing kle. Bale pi hawa ya doloi, bale pi hawa ya kena senang. Wan sikma dong doloi kene kala bakla inam sa ban bokok. Kalau ai kumbasan persan teli ki NOC ke single window balong de ucaman dan chief minister wala ai hadu menta sabu teli ki single window ke pollution ke state pollution board kalau ai kumba new teli ki CTO kalau ai lapalai ru Nreo teli ki CTE ke ke bapla hapting ke tingiki ba ke tingye lenti jong ke ECC da ko borom ya ki rangba ya ki minister ngilap penban ba ki dang don ki boyo ya ki CTE ba ki CTO ngilap ba ki don hakini ki arbana ki bengidang ya lenti da ko borom kila IR teli ki CTO ba ko we ke CTE ka jong minister PHE Ngi burom ya ki leka ngi klem lek ke bang ikna bang hab register nomor ngi bang imsha bang bu ya ki balong be an ha po eleka Henry Pimde bang khinde bang sim ke bu ya ki jing jai ke jongi ngi le kindo usi ong la pai la da phikwa ban le sebar phila hal saki kot phila ban le ko ong sar this is a very easy task you and me will solve it in the table to the chief minister I'm telling the chief minister, this is an ultimatum we are giving to the state government, and this is the first movement, and this is a very easy task. I can assure you, it is a very easy task. Within 1 week, you can close down all the coke factories. I don't need to go to the court. I don't need to go to the NGT or the higher authority. This is in your table. You can give an assurance to us that to close down all the coke factories. Nakadakadaw ngong biang sajisen kumjuru ya ki minister ki badeban pe ya kene kam ki dia memperkat don ke mensim belai don ke mensim beriu tapi ngit ya belai ngong don ke mensim beriu memperkat yangi ada san pungsan sabratli ki kok ki bandon ha ki area ke jongi ke bandon ya ke radius tang level kilometer ngong ki penyap ini masih bahar dekar dia masih bahar dan pej ya kene kam ngatarai nyong balang
dhar masnya balang dhar snyo bawan pe ya kene kam ngafra bidi man perkhat la bingi don hakno no kejing kum kejing snyo briu ke jongi ai ka don no ke bakhndiap jong phi na umta jong ikun jong ke ilaka